Seguirem el dia 26 pel camí de la unitat. No hi ha prou unitat amb la nostra coalició. Cal més unitat. I el 26 hi serem treballant amb aquells que fins ara no han pogut, que hem intentat que hi fossin, però no hi són, i no per culpa nostra. Però el dia 26 seguirem treballant perquè vinguin amb nosaltres per construir encara una alternativa més gran. Denunciarem el sistema que ha provocat la crisi i no gestionarem el sistema ni ens emmotllarem a ell. Donarem l'alternativa. Amics i amigues, tenim un projecte per Catalunya. Visca Catalunya i, sobretot, visca el poble de Catalunya. Endavant! I ara permeteu-me, jo crec que el Nuet ho ha explicat molt bé, la Mireia també, però les dones i homes d'Iniciativa Verds i d'Esquerra Unida, però sobretot les dones i homes d'esquerres d'aquest país, estem molt contents que l'esperança dels grecs i les gregues, però l'esperança del sud d'Europa hagi vingut a acompanyar-nos. Moltes gràcies, Alexis, moltes gràcies per estar amb nosaltres, moltes gràcies per fer que a Europa hi hagi esperança, moltes gràcies per ajudar-nos a que aquí a Catalunya l'esperança també creixi. Joan Herrero dijo, no hay alternativa. No, Joan, ya alternativa. Todos los pueblos de Europa son la alternativa. Izquierda son la alternativa. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι ανάμεσά σας, αν και δεν μπορώ να μιλήσω στη γλώσσα σας όπως καταλάβατε. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, pero como ya se dieron cuenta, no puedo hablar catalán. Ότι ο δρόμος της σκληρής λιτότητας, του μνημονίου, έτσι λένε στην Ελλάδα, αυτή τη συμφωνία με την Τρόικα, για αυτή τη θεραπεία σοκ που εφαρμόζεται, είναι μονόδρομος. Δεν υπάρχει εναλλακτική. Το ίδιο λένε τώρα και σε εσάς. A nosotros nos decían al comienzo de la crisis y la tragedia griega que no había otro camino, que este es el único camino, es la única receta, que no hay alternativas. Y ahora les dicen el mismo cuento aquí. Χωρίς νόμους για την εργασία, χωρίς συνθήκες αξιοπρέπειας και με μισθούς των 400 ευρώ. Por eso, en este experimento, donde quieren crear en el sur de Europa, comenzando con el sur de Europa, a una zona de explotación total, donde en estas zonas exclusivas de explotación del gran capital, los obreros no tendrán convenios, los ciudadanos no tendrán derechos y la democracia cada día será peor. Τότε γιατί τον Ιούνιο πέσανε πάνω μας λυτοί και δεμένοι, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, για να εμποδίσουν την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Dicen que no hay alternativa, pero si no hay, por favor explíquennos, ¿por qué el 17 de junio, en las últimas elecciones en Grecia, todo el sistema financiero europeo y mundial respiraron cuando Syriza no ganó las elecciones? Και να δώσετε αυτόν τον αγώνα προβάλλοντας την ελπίδα απέναντι στο φόβο και στο τρόμο. Με τη βεβαιότητα ότι στο τέλος η ελπίδα θα νικήσει, διότι είναι ισχυρότερη από το φόβο. Y les hago una llamada. Crean en su pueblo y háganlo creer en ustedes. Porque en ese proyecto nace y crece la esperanza contra el terror y el miedo. Y al final, la esperanza siempre gana. Muchas gracias. Hasta la victoria siempre.